whaafonga mai pia le Radio Samoa, te silima I watolu a mo, Samoa I manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. In this update, a Christchurch man's been found to be a serial rapist for assaulting multiple women over 12 years. Jamie Cunningham reports. John Hope Matura Hondo was accused of 21 charges of rape, 9 of sexual violation and 1 of failing to assist police. They relate to attacks on 15 women between 2009 and 2021 in Christchurch and Auckland. The 38-year-old was found guilty on 11 charges of rape and 6 charges of sexual violation. A new survey has revealed early childhood teachers do not feel valued by the government. The NZEI Union survey found more than 70% of respondents disagreed or strongly disagreed early childhood education is heading in the right direction. National Executive Representative Virginia Oakley says more than 90% agreed current teacher-child ratios don't enable the best quality learning. They don't recognise the importance of the first 1,000 days for tamariki, the amount of learning and development that goes on, and how vulnerable they are. Police have charged a 23-year-old inmate with murder after a death at Mount Eden Prison on Friday. Otahuhu 39-year-old Andrew Chan Chui was found dead with multiple injuries in his double-bunk cell about 10 a.m. A crop-dusting helicopter has cut transmission lines on private land in the South Island's Mackenzie Basin, leaving many homes without power until tomorrow. The helicopter's boom landed on lines about 10:30, cutting power in Tekopō and Albury. Transpower must repair the lines before restoring power, which will take up to 36 hours. No one was hurt. And online property records show the Prime Minister's sold his Wellington apartment while waiting for refurbishments at his official residence. He has now moved into Premier House. The apartment opposite Parliament sold this month. That's news. In sport, Silver Ferns coach Dame Nolene Taurua has explained her substitution strategy in the wake of the 1-goal loss to England in the Tiny Jamison Trophy opener. The World Cup winning mentor made a series of quick-fire changes across all 3 areas of the court during the 3rd and 4th quarters. Taurua says they had to adjust their attack after England tightened up defensively. With Kimmy coming into centre as well, we can get a bit more speed coming through. We just needed a bit more freedom and uncontested movement. So that wasn't too bad, but conversely on the other side, we weren't getting enough ball defensively. And Game 2 is on Wednesday. Prop Adam Whenua-Blake's the lone Warriors player in contention to make the NRL's Dally M Team of the Year. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey, oh. Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu hoi lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai O solela susulu mai ma o manatua ai La Samoa le nuu o te nofo ai E wha pe whea na ngalo atu hoi lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai Hangi mai se matani E momoli atu ai Samoa, Matalasi, Angi mai se matani.
na sulungia ele masina Bifa apefea Nangalo atu oea ita Samoa Ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Se mamoli atu ai Samoa, Matalasi Tangi mai se matani E mamori atu ai alo faila Samoa, Matalasi Matamofie, le afi Pe asa vali Kona la lele Ma falling al filanu ai Pe fa ape fea Nangalo atu olo wingoa Samoa Ole penina ole vasa loloa Anina se matani Samoa, Matalasi Tangi mai se matangi E mamori atu ai No, alo faina Samoa, Matalasi Tangi mai se matangi E mamori atu ai Samoa, Matalasi Katsure lang isa iliman
loa ona piki tamatia onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whailava ta sa ili sau tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Tala falava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Kreisa Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu Faiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O fuafua sau tafonga i Samoa, mana tua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se lua se fuluiva. O se fale tel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whai eilo wasu tele le fale saa o tapena ina mo le lua wha moe. E o atu le fase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa, e whai malolo ai. Langolango le fale tel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe wala au lua lo ofisa malanga. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Time minung na sila was full 5 minuto pa channel to live fa. Ito fa talong fan sila vangal Radio Samoa. Ile pa iman malul tantua tunulo fa penana mafuts mai pa ile tantua ala leo o Radio Samoa se full 5 ipatolu amo. Tele tunu maliela fa funga anga le ngai le mai mo fo ile tantua tunu. Ya awa fo ile tau tua vai al fitchelenga ya mal to fa ya siomanu po fonga mua Francis Joani ilunga de tanto por clame awoli ma fonga mua ya pero masani mai taris furu lua si awli tan fa on le fiafi ya o aso teitasi ilunga de tanto wana le Radio Samoa fulu mai tolu amo le mo tanto mai le tanto por clame o le Gagaifo o Faiva au ona pa io le tua le ngate lao tira matmama tua ia o malo sinu au nga fa pa ona ma fa na malo so i fu malangi mama lo fa to ia I tiute Faiva mangawenga se le nei fu ia so talo fa tu ia tanto ro fa tasi me no tanto Facebook live le tanto YouTube live ia mount lo fa tasi mai I fale fengawenga io e fale pisinisi fale company ia mount malawa nei New Zealand wa tinu mama po fe lava vanga o ema o toile tatu tau fa Radio Samoa a mesel tanto por clam nei o le Gagaifo Faiva fa talo fa tu isa ako ile nei fu I vanga ne aso malo le so I fu malangi ma a lord fa malosi lo tatu mai nei le vai aso fo o le Barcelona fale nei o le masino se tema oi tali le aso muli nei le aso se masino se tema ya ona tanto fanto ile le ile masina ni o se teba ale tau tai ona sumo mua o le masina o kitupa ya fa malulu an tul tanto tunu ya vole pa u mai po le aulia mai le fionga ya severa I lunga tanto por clame Gagaifo Faiva o lo ye o lo fa o pena na fainga malanga ina I Samoa ai talusia tano stabi luma ia o le ato mau se tatu maftanga ia mane fionga se ve lunga tanto por clame nei o le Gagaifo Faiva ia I fa pe fo I lunga lo ala le Radio Samoa tasi 5 I tolu a mo
Talo watu ia kisa so le fai ioe sina leo whaafitai a musa whaatasimaina I melepone Pulai Elizabeth Feero Salua fi leo pepe ia o fili mea lei a Tunise nona Atasimailunga tanto Facebook Live Panisa tiu malu Ave Tarling ioe uita imana ele suafa Ave Tarling fa lelei fa alata Tuia fiso aloi tawili ili fatalo vantu ya lenga tilea o le sunga ya pelaniso so vale mafa fatasi melungu tanto YouTube live Bernardo Vio malo perni yoi ama yuri su ya seta tonga tango moa ya fa ya tanto uma lava lo fa tas milunga tanto YouTube ma tanto Facebook live ya ele nei fu ivanga na fiafi ya afa nente mai mo mai futu mai termine ai lo ta un to lo suafa ya commentifo ina yo lo atu night mai futu mai tanto por clami yo tapa yo ma fa tas mai nei lunga tanto por clami mai na Victoria Solomon Leasi Ma lor soi fua Solomona awane ingalo au fuala au Pa uli ala tasi fa tesmina melepone au sitalia Ma lor soi fua malange mama lo fo il fa to ai ngalwenga le ni fu yaso ia fa fitai mo alo fa anga ma fa unianga Yo, pero masani ia so fua vai aso tasi Samoa ia ole amatanga la verdade por clame ia o tanto sports talent sports ia po o tanto talonga fo ia I talonga tanto talonga talonga I talonga o le la ia te ia nisi fo your report o talonga na tupu marvanson le na vai tu nei fo ingol vanson vai tu nei tele la va me tupu ia ai se uma tanto fa salonga fa pisinisia ona tanto fo maila ia au fo o tanto talonga ia I talonga Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Le tui sa mau Bakery and Island Food. Sa tala mai le aso lua anga I le aso sa. Mai le ono I le tai au anga I le ono I le afiafi. Maua panivine, banana bread, papa falawa, pai fala, ma pai pengu. Tasi lava le fale oloe maua umai tau mafutanga le aso. Susu mai loa le tasi valu o Great North Road I Avondale. Le tui sa mau Bakery and Island Food. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le kampania le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e ho foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe sota imai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. City Car done and said. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Tā alofa Samoa, waule nei o kāsu ti alu, a wale suia le ngila ua le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela Io e monia e vivela le mantu I manaia matungo file sulmala pe ona mulima wina le tantu aturu nei fu iwa fiafi o la singo fua ai pa o le mea o le mantu I malulua jo fu lo mantu le winter o mantu le wa lata mai fu I sama ai mantu I malulua so le town near spring ia tau ia mai malau manatu e malulu antu le season e malulu antu le season near spring ai lo season le season le season le o le winter
le na le o ma tune le sul o le ma to imalulu wa sul sul malo si mele la if yo lolo pe ma fa ne ma fa ma ba fu ia winga le o le tau le ma to sul malo sila o le malulu Ioi, o le tātou whautuanga ma le tātou whamanatu māsani lava Samoa a wini ngalo o nei nu tātou whana o whamalunu tātou ia tinganga vai atu lai tātou ila o le ofia mana e vai meia le Lato Street o le o māsangi kau eiro o le amo koi malulua koi malilia pai sofu maa whanawhana a wini ngalo sofu maa whanawhana Ja, on vai sommer vai tu nei tele lava ia ta longa ma mea ese na tupu i le tūlanga le po le tūlea o ta longa po sports foi i le vai sommer vai tu nei mai tanto ta longa ia on le fusu po le boxing ia o le tanto ta longa nei o le netball ia ta longa le basketi o le ta longa fa pe foi ma ta longa la kapi ta longa soka voli tele mea na tupu i le vai sommer vai tu nei I am ona reporti o leo o lo ia tau ia o leo tanto tal noi ma tanto fa soi i le nei fo ia fiafi Samoa o vai sommer vai tu nei mai le aso tofi aso farele aso tonai fa uma tu le sa fa taulunga le sa le tami le sanga nei o Polynesian First Nations First Nations Polynesian basketball matongo fie fo ile vai atu ia lo to tele wala mafana o tanto atu o lo tau sinio e ma participate ia ile tanto tami le sanga fo nei o le First Nations basketball il fa ingol vas vai son vai atu nei pe to fitu pe to valu e au o lo tau aveina le ingor tanto atu usam ai ese la to kalap posita ing ole Samoa tamato mai Samoa ia ole Samoa Black Thunder ole ASB Wellington Samoa ma na ona ia auna fa tita ingana ai ma tungo fir va ia tu tele o an mafana u tanto wa tunu o ta alo mai il tanto ta alonga ta milisanga ne First Nations na so tofi las farele na so to na ma fa pe mera sa ia na ma fa taulunga na salta ta milisanga ne elo ia te u ia tanto le fai unga tanto results for ina o uma tanto ta milisanga ai se ta luma awina tu tanto results ia au tanto ye pe le tanto o ta pune le basket Ore vai sur ma vai tu nei le sa fa ma vai le usile lo tamale Derek Rose fa pena na taalo na mata mai lava na olanga ta longa po le career foot ia ile NBA ile aule na Chicago Bulls ia mai le amatanga ole tausanga luaf modvan na mata mai lana olanga taalo mai le tausanga ne luaf modvan ia faale tonu peua injured faale tonu fo ilona lona tulo fa fonga le tato tunu ile tausanga raf sun malua o na longa o ina ia ona mata lona pe tau woti fo inga pe wote pe wel tau le man bia fo ilona tama fai fo ile ta longa po olana ta longa ile NBA ai sia ia awa fo ile wa wele to man na au ia ono le manu o le manu po le wele to le le po to feangale fit e to ta alo ile ta longa ne basket so le mata utia mai lava lof man valu se o mai tau sanga nei lof man fa ia sa ia I lava le line o Derek Rose is done NBA Mania ia fa fetai lava Derek Rose yoi ka fia pe o e pe o makua
Ya, tatu se mai le tatu ta alonga o le lakapi. Le lakapi le mantua I manai a lava perform o ro te fa alonga tu se taimi mua lava nei lo fa manu mai le au le a New Zealand I la loi Wellington I le malai o ngalo e ulingo le malai. I la le astona I le vaso ma vai tu nei la sulo sul valo se tema. Ya, I le fa ingor ta alonga te tono si la fia le mal e mal tanto atu fa ingor ta alonga New Zealand tono sul ma tonu. Ya, e se fulu tolu au se talia ma nei le talu ba ai o tu highlight ma nei le performer tanto au ioi ya tanto se entu ile tanto tamisanga le NRL ioi o le vaso nei o le fa o ma tu ia tanto tamisanga le NRL ia le tanto malu relax ma tanto relax ma tanto fia se o te foi na tau sanga fona toi ma te foi tanto me o peti lo ia ni se tanto lo to o ia lo tilo o no tau fa atali a tonginga mai o peti les iui ai se o le fa su tolu me tau sanga fo Brazil ma vai tu nei le talonga le storm le rooster ma tu I fire storm le rooster ia il va se vai tu nei luas fu fitu la so luas fu fitu se tem ia o ai le talonga fast fu le valu ai storm il se fu valu ale rooster o te va ai tuita na yo woma ai nga lunga Facebook o langa wina la a wa le rooster to maintain the level forward pass tele lava ia offside ele kolo al brief ai da lava me va ben e tua ia brief te taunga lata ai e ma tu ima mau yoi ia ma lo lava rooster tu ta ma fai mai tau sanga fau yoi ia da longa the Sharks ma the Panthers ia nai tu te sila fia Samoa ia o le Panthers o le Panthers ma lo le au the Sharks si ono ai the Sharks I le loa se full mo le ono ai ale Panthers le o tu la mai la tanto grand final ale NRL ile fa ingol vai sul nei ile sa le sono o kitopa ia o le au le Storm ia Melbourne Storm ma le au Penrith Panthers io ile hasan va sunne fa ingol va sunne ile a falivo po fetau ile o matato tu o lotu ia o mato nai e o ma fu ina facing a nap o ma fu ia nga pesi te lo na faila fiafi ia ona e an one to le lo ma ota to ainga ia til TV fa tali time on my tanto grand final ia la fetau ile Melbourne Storm ia ma le Penrith Panthers matongo fie tanto grand final ia o le tanto reportia po tanto talafuina I talonga ia ale nei fu I vanga o le fia la matanga le niva yasu yoi ia o le vaso fu le na ma va tu nei fa ingol vaso no va tu nei na sui fu il tanto tape po le daylight savings o le lewa duanga I luma tanto wati o tu I luma tanto wati o lono bing o lo tu sel tanto taimi ma Samoa ia o le na Samoa o tanto reportina ia o tala I talonga ma vaso no va tu nei le mo tanto minuti mo te ai nei le afa o le fa talo fatu I tanto umala vole fata se mai lungo le tanto la leo po le tanto Facebook live mo le tanto YouTube live ile nei fo ivanga o le fiafi ia rubber band ma le ma mautu tasi asua o le la fia fa fia mo oi ile nei fo ivanga la fiafi ma le peso fangoina Loretta Abutu mai pelo ala leo radio Samoa sfuli mai vatolu amo e bon klam leo Gagaifo Faiva Radio Samoa tasi lima I vatolu amo Tasina
island queen. Let the nations know she the one for me. Baby, know that I give you my dedication. Give you all of my time and the attention. Don't know ta inga name mo, oi funa. Alofa anga name mo, oi le uma. I'm singing this one especially for you now. Tuma, oi ya uma, fo fo nga. Sami mavai, sa ota eleai. Faato anga fua manongi, sa o sa valiai. Ao ele rosai tutasi, sa ele maunga o aurasi. Leo wa fai mausei, o fai fo ima u avei. Pei o se la me pasusulu, pe ai le nganga. O se rosa fua matala, uasa sala. Peo o mata o timunga, maile langi. Ua whaapena lo ua lofa, ua nau nau ta ia oe hani. Peo mata o timunga, maile langi. Ua whaapena lo ua lofa, ua nau nau ta ia oe hani. So ale aisa o ona fo ile waina.
whaatinonga o mea e nunungi e u ina mafola fola le avi o kiriso ua maunuina le alofa Talo fai le fai
make you right. Masina mo emitio folinga leta imito nulia tu fa asipaile aniva o uno followa ilunga fa solo Setali ya te ia o ioe fia fata si pe moe ilo unia nganga fia maua pese mafutanga anale Fomali le usia puni male pesa fengoina moe ile poma sina featuring Moni ina onto 5 minute tale tu la lima ya olo por clamene Gagaifo Faiva olo tanto jala no pea i talonga jala tunwanga i tulanga o talonga to po tato sports le lava nei lava on release mai o wa awina mai is a reporti for ia ise tulanga o tanto au le ton Samoa o lea o family reporti rugby league ia o leo kilia le ia amaso lo salonga o tangata o whaapea tangata o lea me postpone po sui sui ia so tanto talonga ia o leo sa a family reporti o le talonga le ton Samoa sa suia ia aso talonga po o sifi le aso o le taimi e whai le taalonga le test match to Samoa. Ona, o le mafuanga nei, ona o le NRL season, po o le tamurisanga o le NRL, ai e leo, e leo le maso le saronga tele nei, e leo le whaipunga a le uso ia Stephen Crichton. Le was no interest in it. Al Samoa Rugby League. Ia la fionga ia fiu faola tane Bonifacio Vasa. Yue. Lena sa noi is ile report il nei. Family sa nuanga al fionga ia fiu. Ilung o sa ia kili le ea po o toi fa manino mai ia maso solonga e tangata ni o mele tanto atu o le me tu pulose a suisi aso fa pia ia longo winga ro i me okupu e me le o maso salo i me negative po o me elete matau tia ai family vision wanga le president sunga president ia fiu fa mai o le mafuanga na o le o sui e po o sifi ia so tanto test matches ona ele I uma ia le tamulisanga le NRL. Mataulia. O le taalonga le taalonga muli po le finals ane le NRL. Ia o le afa ataunuu I le aso ono.
Le aso no o le vai aso masina fou po o ki topa. Po o le aso sa o le whaingo le vai aso le nei, pa whonga mai Samoa. The NRL season has not ended yet. Ia o lea fo'i e lei whiwhilia se au. Ia po o whai o tono o mao na whai sesi. Ai o le teimili nei, o le tau au, o le au o le toa Samoa, o lea ua whai le tonu po o confirm, o le whaia le lantu tau camping. Tola ua pinga, i la sos furu valo o ki topa. Ia mo le aso i tasi, ona lantu whai malanga to ile ina i Peritania. O le tālonga mō mua le toa Samoa po le test match mō mua o le awha tau nuu i le aso luas furu fitu o ki topa. Whaafonga mai Samoa mamaka ne tātou kālena le aso luas furu fitu o ki topa o le awha tau nuu i le tātou tālonga mō mua a le toa Samoa. Tālonga lua o le awha tau nuu i le aso lua o Novema. Ia o i le saunuanga e le whiwhile tātou au ta alo. Whamei saunuanga le sunga Pristine. Ia o le mātou te talo. Ia o tātou au ta alo. Tātou o alama tama whanau mai le tātou au mua. O le lātou ta alo pia i tātou test match. Ia o le saunia i tātou au. Ai o lo iai pia le whaalo alo. A le pūlenga. Ale executives pulenga o le whaalo le pulenga i le whiwhilinga ale tamata alo lava ia o le tala fia whabere saunuanga sungan president o le tala fia ia o iai ia tama tuai me le tanto au mua o lo o fia ta alu o leo o iai lanto suafa ia malanto ingoa i lunga o le lisi le tanto au ia ia o ele o set le ia tatu ta'alonga o le NRL season o lo o whaawau pea ia o le a whauma e la sono o ki topa ia tali tonu stemba i luma o le a toi confirm ia ma toi tu mai ia aso ia o le tātou se lisi a le tātou au a le toa Samoa te milunga lawati o le mo tātou no lava le i tūlai lima whaafonga mai Samoa i tātou tala i vei whanua le ngana Britannia whaapea fo i tala i tālonga Radio Samoa. In this update, no clear basis for the Associate Health Minister's decision to cut tobacco product excise. Documents revealed to RNZ show concerns from Treasury expressed to Minister Casey Costello echoed warnings from public health experts. Treasury noted the change would either benefit the sole tobacco importer or open the market to others. Auckland University Health Economics Professor Paula Lorgali says we should be taxing these products, not only to reduce smoking, but to also use the revenue. We need that revenue in our healthcare system. We seemingly can't afford to build new buildings, new hospitals, and we need to pay more to employ staff. The government hopes focusing on infrastructure will push economic growth in the next quarter. The Prime Minister says they've achieved 39 of the third quarter's 40 goals, which largely targeted law and order. He's outlined 43 actions up next, including passing the fast-track approvals and the RMA amendment bills. Chris Luxon says Cabinet will also make decisions on financing homes and improving processes for building offshore wind farms. We will be clearing away the barriers to growth and development through comprehensive resource management reform, but also confirming a fresh approach to the funding and financing of infrastructure. Christchurch police are acknowledging the bravery of the complainants in the trial of serial rapist John Hope Muchera Hondo. The 38-year-old's been found guilty on 11 charges of rape and 6 of sexual violation over attacks on women in Christchurch and Auckland between 2009 and 2021.
Jamie Cunningham has more. Detective Inspector Nicola Reeves says during the 7-week trial, their memories have been attacked and attempts made to discredit them. She says she hopes the verdicts bring some closure. Muchira Hondo has been remanded in custody until sentencing in December. That's news. In sport, and the Black Ferns have been beaten by Ireland late in their WXV1 match in Vancouver, with Ireland scoring in the last minutes of the game. Although the game is officially over, they're still continuing 29-27. By that I mean 80 minutes are up. Dame Nolene Taurua has defended her use of reserves following the Silver Ferns' 1-goal loss to England in the opening Tiny Jamison Trophy match in Auckland. A flurry of quick-fire changes across all 3 areas of the court permeated the 3rd and 4th quarters, with Maya Wilson used in 2 short stints at goal attack. Taurua says it was about altering their strategy in response to England's defensive shifts. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilaungangana fitu aso le vai aso. Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I oloe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei toi anangata, e mawai moenga nga o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua lua lua, lima whāwalu, ovalu selau, lua lua lua, lima whāwalu. O mana o mie oe po se siolo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au pui pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata au pu tau whi malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Tala falava Samoa o foi neyo eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whailava ta sa ili sau tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingofia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe faso tai mai le matou telefoni, Ova te lau lolo a fitu Faiva na walu pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia.
Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu fa fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. E whatalo whatua lau tala le nei o le tau mo le so ma le aso atai au. Wingo le tau mo le so, ma tele ina ua oa le aso, ma e angi maalie mai savili mai le tu matu o le atunu u, ma e whaatupla i alona malo si i le aua uli. O le vevela wha mawina mo le so es fulvalu tikiri, ma lona malu lua es fullua tikiri. O le angoto le lai le los full 5 minute te ai le tu lai fitu i le afia na nei. Mo le aso atai au e ma tele ina langi le lei wingo le tau se i vanga na ai na iau e ufitia le langi i le tai au. O le aangi mai savili mai le tu matu o le atunu i le tai au. O le vevela wha mawina mo le aso atai au e sfuru iwa tikeri ma lona malulu o le ai e se fulfa tikeri. O le aosoa e le la i le tai au atai au i le toi wha minute i le tu lai ono ma o le angoto i fo i le lusfuru ono minute te ai le tu lai fitu i le afiafi. Ma lau tala na o le tau mo le so mo le aso atai au. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Ja, whapataya tule tofine ya Aisha, iwe awa awhai o tātou reporti. Ja, I talo tau. On awina atu le lavane atu ya whapataya mo la tautua Aisha. Nas vengenes reporti ya wana tele. Alo wala leo radio Samoa se fulu lima iwa tolu mo tali tolu. Taimine usui le tātou wati. Olono minga. Ja, sui le tātou taimi. Olono minga. Ja, wa whai lava sina confusing. Confusion. Ja, male illusion. In everybody. Let's bring in this report to you on the tele wala little radio Samoa fulima iwa tolu mo loanga e tuni saute se ontuli tui mantu the state highway 1 fast from the family minute le umilo finga malanga fast from the valu minute lo tu malanga mai nai matu nei saute ile state highway 1 level and 8 state highway 16 state highway 20 sorry luas fudu no malanga mai nei saute se ontuli tui sifo e tolus from the valu minute le umilo finga malanga lo tu malanga mai na I sifo ine saute e limas from fast from the lima minute le umilo finga malanga Helensville anga ili city state highway 16 fast full minute popo fitu minute fast from the fitu minute lo to malanga mina city se otuina le tu sifo ina I Helensville state highway 16 fai le molo sa mai le tunu pele malo lava lo sa I malo fo ile tawata ile nei fo iaso le was full tasi minute but enele tu la lima fai le molo sa os vengenes report to ala tele lo ala le radio Samoa lima I tolu amo Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tuanga tui si ufunga whapiwhianga ni fuiwanga na fiafi tu watasia leu suinga DJ Day Apitu me pelo ala leo Radio Samoa fulima iwa tolu amo
awukulana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zumangishilana ilondoloze 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 zumangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami I say la my lewe Te si ovalele ai mo matine I say la my lewe Ale ale on to lean to see ale if I feel need Ali yesu e mali Oli malo victoria na sueli mu Britania Samaya sonu tan always say na tata Say
my baby na bega de bego. My baby a smile, if I pass I know you lie. My baby I'm single, my baby I'm ready to burn up the place. We burn up the place. When you're ready to shake up the place, we shake up the place. When you're ready to shut down the place, we shut down the place. When you're ready to go to the place, we go to the place. Carry over the like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby. We go together, baby. We go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. 'Cause I finally found you. You never have to worry if what I say is true. Girl, I've been looking for you, and when I saw you, I knew that I finally found you. This guy in bar, remake. You know I'm gonna get
Fasisi on the Martina Usawula Samoa. Solo Lord Maliku Alaisa, I lay to Ala Moa. And I saw Solo Naoto, or Samoa, Tautala. Waiting Sena Lalo Takiana. Should say to Rona, Uluma, Filifili on the Bona. Fasisi on the Martina Usawula Samoa. Solo Lord Maliku Alaisa, I lay to Ala Moa. And I saw Solo Naoto, or Samoa, Tautala. Hermano Pukalua, Elua Pukalemano, Hermano Pukalua, Elua Pukalemano, Hermano Pukalua, Mama, Elua Pukalemano, Hermano Pukalua, Elua Pukalemano, Hermano Pukalua, Elua Pukalemano, Hermano Pukalua, Mama, Elua Pukalemano. Shiva le fai le mu le va vero na fai na aina una yule mu chene yunga malalo fata le ni moi pa si come le ma fa like fata le mai si a wai tu le una se tachi a wai tu wai oi le pu Shiva mai le Shiva le fai le mu le va vero na fai na aina una yule mu chene yunga malalo fata le ni moi pa si come le ma like that, tell him how you see how I do. Leo like say touch you right to I go in the pool. Hermano Pukalua, Elua Pukalemano. Hermano Pukalua, Elua Pukalemano. Hermano Pukalua, Mama, Elua Pukalemano. Hermano Pukalua, Elua Pukalemano. Hermano Pukalua, Elua Pukalemano. Hermano Pukalua. Que tú a mí me rebotaste, yo te llamaba pila oficial de ti, ya te el número cambiaste. Tanto que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila oficial de ti, ya te el número cambiaste. Por eso rueda, que 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 rueda. Por eso rueda, que 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 rueda. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien. Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren. Pero yo quiero que tú estés bien, bien jodida y mirándome bien. Ojalá que la suegra no aguante presión y se mete un tiro en la 100. Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás. Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más. Me está comentando que te está llevando quien no te trajo. Eso no me importa, mi loca, vaya pa'l carajo. Tanto que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila oficial de ti, ya te el número cambiaste. Flowdemusic.net. Que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila oficial de ti, ya te el número cambiaste. Por eso rueda, que rueda, que rueda, que
Primero lo atracamos. Le quitamos el susuzum. Al final de la jornada, sin balas de este lado. Big One produciendo, el productor de oro. Baby en sí, la para récord. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame leimo o e talo falava. Ua fesawa ina malulu ina tangata uma o le nei laulangi. I le tele o wha le tonu. O se lui tau tele. I lo nei tangata ma se tau ai whai pe ia sa uma. O le winga o le upu wha maoni integrity. Ua so o se tū tātou tele liu iai. Ua taia i tātou i le to o tele o tangata. Ua whaavale aina. Ona ua whaangalo le winga o le upu wha maoni.
Pese al fai salamo. Na fanga foi o ia te ilato. E tusa ma le wha maoni o lono loto. Na ia ta ia te ilato. Ile poto o na lima. O le wingo o le upu wha maoni. Ile pese al fai salamo le nei. E mai le upu e peru o le Tom. O lona winga o le ato atoa lona le lei. Ma mausali. Le wha maoni. Tusi e tasi. O fai fe au lau loa le winga o le wha maoni. E wha pea. O le wha maoni. O le whaia le leilea o se ngaluenga e tusa pe le ai se tangata e ilo atu oe. O le wha maoni o le tausi lea i au upu na whai e te le tau whaatali se vesili atu nisi po ua whaatau nu. O le wha maoni o le tausi lea o au tau tonga na whai. O le wha maoni o lau tau tala i se mea e whai ma whai i lo maa losi ato toa. O le tangata wha maoni e le papole ma siaki lona tau au po o hai o tilo mai. O le tangata wha maoni na te le wha o ngaina i tangata. O le tangata wha maoni e te tala lona loto i whai tionga a wae ati li ai o na wha o mausali ma wha ato atoa lona wha maoni. O le tangata wha maoni e le mawhai o na malepe pe atu lai mai na o ia lava. O le tangata wha maoni o le tangata i ai le manawa e le fefe ta u le memoni. O le tangata wha maoni e tau tara sao i sana wo. E ui na ti ngā ai wha maoni o na langona i le alofa. O le tangata wha maoni e le o se tangata ua sao mai ai angasala uma. Ai ua ia talia lona sa se ma na te le fiti foi ma tau na nā lana angasala. O le moni a tātou wola i le wha maoni o le manue a sili lea ua tātou wha putuputuina mo a tātou whanau. Upol poto. E sa vali ma le tonu le ua wha maoni, e manuia lava lana whanau pe ama vae atu o ia. Ave Yesu mau whaia onga o le wha maoni le nei aso, ma mana tua, e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o o. Lua no lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Whaawhetai lea tua le na tato tupu ai. Ina wana alofa fua. Whaawhetai lea tua le na tato tupu ai. Ina wana lofa fua ya te tato umane. Ya pepese. Alleluia pese. Alleluia whawhetai. Ya pepese. Alleluia pese. Alleluia whawhetai. Ya pepese. Alleluia pese. Alleluia whawhetai. Alleluia whawhetai. Whaawhetai lona alo le na awhio mai lunga. Lewa whai ma whaapaolo. Whaawhetai lona alo le na awhio mai lunga. Lewa whai ma whaapaolo ai le puanga. Pepese. Alleluia pese. Alleluia whawhetai. Pepese. Alleluia pese. Alleluia whawhetai. Pepese. Alleluia pese. Alleluia whawhetai. Alleluia whawhetai. Whaawhetai le anganga le whesoso animai. E manui ai talo sanga. Whaawhetai le anganga le whesoso animai.
E manuia e talo sanga atua uma mea e whai Pepese Alleluia pese, alleluia whawhetai Pepese Alleluia pese, alleluia whawhetai Pepese Alleluia pese, alleluia whawhetai Alleluia whawhetai So
a fai to alualai iti utu oso ele pa use upuanai matua a oa ia tuile alofa oso sisi ole ua inu ole vaila aua sola le to alua iele so so fua ole sami ise ilonga e animalos ole matani ilo ua tunu e se itu ia la fetine ia e mama se amenga peata pulu pulu lima faatasi e mama se amenga peata pulu pulu lima faatasi Do it, do it. Come on and do it, do it. Do it, do it. You can do it, do it. Do it, do it. Come on and do it, do it. Do it, do it. You can do it, do it. Timu maama afai malanga lole pea esu esela awe fua tele nauna. Umua tamilo milo ai muli muli tau tau. Tau peva etasi ai fa eto lau lau. Do it, do it. Come on and
so alofanga ona olo umachiva. In this update, a claim New Zealand needs more toll roads. The government is switching gears to focus on infrastructure in the fourth quarter with 43 new goals. They include passing the fast-track approvals bill and looking into using more road tolls. Infrastructure Minister New Zealand Chris Bishop says he's bracing for pushback, but he says tolls are necessary to get things built. As long as there's an alternative that people can use, people are prepared to do that. And if you say to people, you're going to pay a certain amount of money and it's going to speed up your journey time, I think most reasonable people go, yeah, you know what, actually just get on with it. Auckland Mayor Wayne Brown aims to disestablish the city's Tourism and Economic Development Agency. The Mayor is progressing plans to fold Tātiki Auckland Unlimited back into council control and reduce its functions. He says the agency spent more than $700,000 on a campaign promoting Auckland to Aucklanders. Hospitality New Zealand CEO Steve Armitage says Tātiki is essential and plays a pivotal role for the city's tourism. There are a whole lot of ancillary benefits. There are jobs created, particularly off the back of the strength of Auckland's visitor economy in recent years. NZ Post is considering voluntary redundancies and 4-day working weeks and is asking for expressions of interest. Chief Executive David Walsh says, like many other businesses, it's focused on being commercially sustainable during economic headwinds. A man who kidnapped a 4-year-old from a tent at a remote West Australian campsite has failed to have his 13-and-a-half-year jail term reduced. Terence Darrell Kelly had attempted to appeal his sentence for snatching Cleo Smith in 2021 as her parents slept. The little girl was found alone in a room at a property after 18 days. In New Zealand's pulling out of flying between Wellington and Invercargill from mid-January. Domestic GM Scott Carr says they'll add more flights between Christchurch and Invercargill to help with capacity. That's news. In sport, the Black Ferns have been upset 29-27 by Ireland in their opening WXV1 encounter in Vancouver. A 79th minute try and conversion bouncing off the upright and over has seen the underdogs repeat their heroics from the 2014 World Cup. Ireland scored 5 tries to New Zealand's 3 and overcame a second-half yellow card to prop Niamh O'Dowd. Black Ferns coach Alan Bunting says on Sky Sport Ireland's line speed had them on the back foot. Yeah, we just didn't execute and hold on to the ball when needed to. Some of our decision-making and some of our leadership on field. Auckland Rugby has reported an alleged referee abuse incident to police. It occurred on Saturday. A video on social media shows the ref being shoved to the ground by a Lali'i Lions player during their Auckland Samoa club match against United Brothers.
That is sport. I'm Raylene Ramsey. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. E whatalo whātua lau tala le nei o le tau mo le so ma le aso atai au. Wingo le tau mo le so, ma tele ina ua oa le aso, ma e angi malie mai savili mai le tu ma tu o le atunu u, ma e whaatupla i alo na malo si i le aua uli. O le vevela whamauina mo le so es fulvalu tikiri, ma lo na malu luas fullua tikiri. O le angotu le lai le los full 5 minute te ai le tu lai fitu i le afia na nei. Mo le aso atai au e ma tele ina langi le lei wingo le tau se i vanga na ai na iau e ufitia le langi i le tai au. O le angi mai savili mai le tu ma tu o le atunu i le tai au. O le vevela whamauina mo le aso atai au es furu iwa tikiri, ma lo na malulu o le aiai e se furu wha tikiri. O le au soa ele la i le tai au atai au i le toi 5 minute i le tu lai ono, ma o le angoto i fo i le lus furu ono minute te ai le tu lai fitu i le afiafi. Ma lau tala na o le tau mo le so mo le aso atai au. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Yo, es vengan en se report you ala tele la wala leo Radio Samoa es fully made patolu mo pe on masinata to amata the State Highway 1 lo malanga mene sauti to to ima to North Shore e Albany. Ja, men report you tolus fast full minute. Fast full minute le umilo fenga malanga. Ai tolus full 5 minute le umilo fenga malanga. Lo to malanga mene North Shore e Albany. Se mai nei I sauti I manu kaunu State Highway 1 level 8. State Highway 20 po le luas fulu malanga mene sauti so to le tu sifo I terra tu. Ia e luas fulu malvadu minute le umilo fenga malanga fa tele ina polo ka wala. Ia e lo to malanga mai nei sifo ine I sauti. Ia e fase fulu minute le umi o lau whainga malanga. Tani so so va ia tu I le tanto State Highway 20 po ieni le fa lava lava o lo iai. Elea elo ieni fa lava. Yeah, olo malanga mai I Puinui Road se o mini Lemby Drive exit o le mantu I tele lava poloka. State Highway 16 o malanga mai nei Helensville sifo se o mini City ia e fase fulu fase fulu minute le umilo fenga malanga e mantu I nei clear mai wala lo to malanga mai nei le City se o mai se o tu nei sifo Helensville State Highway 16 fase fulu 10 minute le umilo fenga malanga. Fai le mulo sa mai le tunu pele malo lava le tawa tai malo fo ile nga lue ya I Faiva batute Faiva mangawenga I se le nei fo yaso fai le mulo sa le 1 minute betene le tula ono ma futu me pele wala le Radio Samoa fuli me tolu amo o por clam le nei o le nga I fo Faiva Tasilima I tolu amo Radio Samoa. Avia maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Sabale tau fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Kemetis Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Malole keisile Omega ka. O fuafua sau tafonga I Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se luas fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whai eilo wasu tele le whalisa o tapena ina mo le lua wha mui mui. E o atu le fase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malo lo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe wala aulua lo ofisa malanga. E tolu sfulu afetala le tino I tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E fisoso ni ai le tonga tau le soifuanga waie nei. E tolu whailonga tupe ta I 5 selau tala cash. O le ase ina I aso whaweile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wabanoa I le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le My Cash a le Digicel I Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le ovol se lau tolu wha lua tolu. Sekia Digicel.
O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
me uma ai aluia o e toe a soleana o se uma lo le tau te o le vasa a tonu lava e toe ai se si faina no no atu marle alofa ona olo u nei vai vai firma futa fa atasi ole tu na te foa i mai e tina le te leo tala atangata ele i mawhai talulo ua lofa na ole atu na te si la fia me uma ai aluia o e toe a soleana o se uma lo le tau te o le vasa a tonu lava e toe ai se si faina tele awala ale fili fa amalepe tiai lo alo fa now now tai malelo tok tau me fai e tingale tele o tala atangata ele i me fai talulo ua lofa na ole atu na te si la fia me uma ai aluia o e toe a soleana o se uma lo le tau te o le vasa a tonu lava e toe ai se si faina Radio Samoa tasilima ivatolu amo Radio Samoa. Tasilima tu. Amo.
See
You know
Fasano, Toto, Coach Class, and the Valley, Mr. Taylor, Patty Popo, I want to body, and I'm going to fill my shake. They go to Samila for all, bring them away for Lang, I'm moving, sing again. Mama says, I'm also Katarina, and I sing is spin, I'm listening to you, out here, they are full of feet, that's me to be a part, my own size, you can walk with the murder, I'm a Tanaka, Taki, yeah. All the dirty, full of red wines, really gonna get down. I forgot some of them, I love a poor, and I vow, we will be 24, and I vow, we will be 24. Fomalie mafavivyanga tupata sili sungu ya DJ JR ina uwa tuwese fulu 5 minute tale to live fitu yoe tanto wia ole musika ole fiafi tanto wia tanto telo tanto lo amata fo inga senga la fiafi la to wia lo anga ya tu fale wa na fo inga wenga ni su tanto wia wanga ya tu ina pack and safe for countdown. Ya pole pucha foi awa fusi fa tonga ya ole ngasi senga na fia na nei ya ai fai le mulo sa yo tanto fa fianga na mo ni po eu to esfuru family te tale tu la fitu tale fitu ya stemwe luma tale fitu ya fio me foi le uso ya sa wa foi fa foina ya maletau avino tanto por clame ole fia poli evening show alo ala le radio Samoa fully mai vatolu amo lenga tailea fa fanga tu mo tanto antunu ya ises foi fa poponga e tala iva ifunua ile por clame le fia ya tala vai funu ma telefon mai Samoa saunia matapirina le fionga ya ngalman mana tipi au tanga vaya ya ile fiafi ana ni tal fitu Talitonu lewa atato mai nei le tawlunga le tanto por clame Samoa la tinu pele mo le tule nganga fa fatai ya wa fu ile tanto mafutanga ile nei afiafi le nei afiafi mental fancy au le tal fitu ole poana ni ya talusia ya ole mau stato filo inga ma stato so ta inga mala fiunga ya sevia le aso antao ile tanto por clame nganga ifo Faiva pe au le aso antao pe au le lofo tu no ole tua ai manu tele lava single to ne fiafi ola se tau tua la fo isanga ole tau tmali ilo wa fo anga malo mai mo la fini ole aina e potro tau tai el tem se ai ya ai manu tele tau maftang malu suya sau tatu tofilo ila so tao ile lofo le tua ya tatu pese afa ma vai ma sani level ni sunga ya just tatu fi mal pese fengoina le tu una oi
Ina o te sifulu tolu minuta tale July fitu. A futu mai pelo ala leo Radio Samoa sifulu mai vatolu amo. Over gelatu Samoa la tunu pele. So ifui mai manuia. God bless. Manatu le mafutanga o emagu o emanatu amaita o tu mawita ilo fatu Tate tala no ai Mamo sao se haso Tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu Mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele Fai olea la upele wala malena le fa no ua foli mai oh hiawe Fatua ulufiai Lengao sa wale mafaina tini lufiavai Afai wa e fuli tua mai Le fia wa
Tumba, ya isela